Karbi Longri koila aronri Karbi Long pen angtan ke jor kang hu trak ke pacejeng towar aduk pajang pluk. Westara Bahasa English High School along nithoma perman craft demonstration lapen awareness ajai me kepadopon. Sang tiki pur ke paru hum aputhak AI ke SEO tum Central Range Manja Forest asai kamalong komplain alu ke pajirda. Aprangsi birta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba birta longpen samyu jang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Karbi Long inglongar lo kilir sing sang lapen lang roy lang jeng kilang mi busi Karbi Longpen ang tanan nong nam chetang longlong. Bonda inod bang hinia tum tangka ki hungajok koila kang husi lahai inglongar lo paru erlo. Lasong sinin Karbi Long aron ripen koila ki phur pachimit mi puluti lang mili forest bidang kangalong a joanerlu aron ripen koila ki phur si Karbi Longpen ang tanan ki chojordam trak pachejeng towaranta aduk pajang plung an pinlo. Lapen lahaya koila aron ripen kiroi jupadap kelang dun kechari jiaphan inut ram teron pu birta longlo. Lahaya koila jupadap trak kapache jeng data ke EC Forest Department atum ame kavi anukang thong ason kachikrong kupia potlo. Lapen Karbi Long MP MLA CEM EM MEC lapen Karbi Long along pharo susi hamphang songdu tang tigu pia posi Karbi Long akhiadat kechojor kang hualong kilang dun dinglo mati Karbi Long along MP MLA CEM atuma phanmuti ramteron tong jakong kithi munak tong kichupudun hayabang kawidet luma. Lapuson si koila ki phurki langvuku anat thuta elonglo. Langvuku havaranat inglong ke lang mi kilir sing sang anglong anta koila ki phursi paru erlo. Lapuson koila ki phurpen inglong ke paru penajok di Mahasau district Umrangsu. Koila mati kilu ke thom alongta kisung chetong ponang koklo. Karbi Long akhiadat kachojor kang huatum aphan radatum inside dunde poluti Karbi Long radatum akhiadat kivirde jiaphan apor nang o ilo. La swalong ke EC Forest Department atum ta amek jingpudun si lahai inglongar lok kerai komdun jiaphan kenang sot. Athe inglongar lok theng pi theng prang kerai komdun jiaphan achiklu ajonwang bainong ta pipom. Nona por ke Charlie osomaratum loga Charlie chotkali kapathu penchenglok ason kaprek ta ke Charlie pona kenang sot dupu mathasi lakha crazy phuloni constituency ke parlo Westara Bahasa English High School along ke damtang arkoini phai ke parni craft demonstration kam awareness program ni thoma pharman kapaman pon Bangsolong Sabina teron pipen amithang cepadupen nonakai ke Charlie osomaratum ason tinanat sitami thek etnang jipu mathapen labang soajai mek dengponlo. Labang soajai megalong kans bamboo embroidery textile handloom dry flower lason pli aseki piponlo. Labang soseki ki piponalong aluhiaman pen Rumidroy Handicraft Promotion Officer Regional Office Guwahati
DC Handicraft Minister of Textile Gov of India lapen Tribal Women Artisan and National Awardik sangpi Sabina Tiron piatum chetong dut. Lapen kewang jilang setami prek jamadim setami lapusona jaimek dingpon bom selang pusi sangpi Sabina Tiron pi ahin pen ning jepon. Phuluni pen sarhoning ti Karbi Longri Abirta. School here itu la Gov of India pen baita anikan rangta adu lasi junenga bangke rong hang school rong di kurang hang lo si pedolo neng pen dili tumceng lo ladak west tarabasa school rong si demonstration and awareness program lo ini la bangke son pli isike mir kabonai lakan isike leke krong isike kerang ketak isike kenen bunyi na puson si militum aku west tarabasa koloni homostia long si aku peneng kan aku ceng lelu nasi militum aku ceng ben alang litum Ministry of Textile along kira naman official la amen naman rumut roy lasi alang peneng naman gedang lo la pendak nang cirap nang citu dun natum alang chairman ladak school along secretary president latum ta penang anang cirap dun lo nang cirap dun man latum sinang cirap dun si pini pacun lo apen non iprang sitami koson si gipacun project lima aku koson si claim tu ibang ke lapange morning apan demonstration aku tak apa ni kom aja kasi aku la sona bang laki ni kom ane kamang ta la artisan I card ke do tum ang abang ke pindah aku ceng tu pun laki tarabasa feel along laki bang thong kep penap la ciklojam thom apa la artisan I card do tum pan an si ciklojam thom kenen membu la so aku tak penap dan aku hala dak ceng son स्कूल्स या कॉलेजेस के बच्चों के लिए चला रहे इट कम्स अंडर स्कीम ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडीक्राफ्ट अंडर MSS स्कीम और इसमें बच्चों को लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है और उनको अवेयर किया जाता है जो हमारा रिच हेरिटेज है हमारा जो इंडियन क्राफ्ट है हैंडीक्राफ्ट है उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए बच्चों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ताकि फ्यूचर में एज अ करियर ऑप्शन भी वो हैंडीक्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपने करियर में चलता रहता है मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट में सारे स्टेट में हम लोग चाहते हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करें तो काफ़ी सारा प्रोग्राम हो चुका है और अभी और आने वाले टाइम में और भी होगा तो पहले से फिक्स नहीं होता तो अभी तो खैर ईयर एंड होने वाला है तो हम लोग का भी मतलब पूरे ईयर में अब तक लगभग 40 to 50 ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चल चुका है Karbiang long sang tia arlong koila thengpi ajo phirlo pope ke pon kang hula ke lam ki mi kalilung la son thosi sangpi sirarong hangpi ta ke ACCEM Dr. Tuliram rong hang lapen forest sai campaign kachepathik tang arona phan ke lang plot ajoine hawar ki mi jamuna lang roy adolong arayalong sang ti phor ke parhum ing ton tela Lasila ke Manja Central Forest Range Saikam Mati Assistant Conservator of Forest ACF Monsing Disopen Pen Longnit Sabbit Mati Forest Saiki Atum Amithang Sai Kachiklem Pami Medera Posi Sang Tigipur GCB Missinarki Hang Juanta Arjudun Long Ledet Lupusi All India Karbi Students Union AIKSU Amepu Estarson Tisu Lapen Area Sang Huatumpen Lamthi Cepaklangpon Lapenan parta sang pi sirarong hang pi sang tikipur adim mate khandana dimalong ingkirdam checkpen pangton kok nang Jipura Manja Forest Central Range along complain letter tami pidamlo Ladak bangke nilitum pudagji Forest Department atum kachirab dundu laso kachirab dundu ko posi ladak chok che klemlong le podium ta claim boy phirlo
Aprang man sini tungai pualo dai khadan la penki forest ECF penceng lo DFO ranger bendang lo si pulo je khadan long long sangti phur long lepu sitame people si khadan long sangti phur long lepu alam bang ke muholder phan notice serve se delo muholder phan si notice serve lipute muholder chire thekpo baklem predet po mini sitame la tum aron tang la kachiklem predet jok si muholder bang apong la dak sangti nang phur arelo Last in tum all India Karbi Union penke jong daglo ladake forest officers tum kachira dondo bino ladak heta patrolling post la tum jo la hawar ki milong mat dak penke mitar pharu siname lo kachelo dak misen pangreng klungar julo sitame la tum thang initiative daganon dei ani hangleng si bang paklem mare to war pen kachelo mitar kevelo non ki fordim ke paklem long bom Dang pe nili tum adak ni tum song pen si pudun chot lang po ma dak chok chi po ke department tum si sang pi pen cheng long ar long pen cheng long theng pi theng prang pen cheng long ke rai kom nang ji tum rai don de kom dun de la tak ajo le ka hu ka le anar lu ang si klem me ke jang apor ho pe theng long le de lo pu me non ka me reng jeng dak anar lu ang si klem le pute pi po si lang don ding lo la ke la si la dak bang ke forest atum la pen ke hala muholder tum sivet ke do jok lo la tum kopine ko sone la tum ang bong kachi buji do kok pasila sone klem hai lo pasini tungai punang kok la pen ke itum kaching hon nai la pen ning ke the nai doctor tu liram lo hang CM of Karbi Autonomous Council pen ta apong lo kaning je sangti punon arlong punon la pen Karbi long aron rebeng iklem ana tum han ke lang ding ding sai ji po te ne tum ke la da pu tha ke apong lo ke paklang pot je la bang ke chok chip la pen forest anoms pen kalipin si kam klem lu paklang piglo pini arnin te ko pilo siraro hang pi phana dai ke yar forest department a DFO do ECF do ranger do a bit officer do to ko pi action lo ke yar thang dai nei te ko pilo alam ning ke cholo posiri tum punang ko la sin non bang ke tum CM Dr. Tuliramo hang phane tum puji la lo nang li alam ning ke cha kali lo akam da paklang non rara tum phan je itum kaching honai ning kachit thenai CM non phong ke rara phan baklang dak lo je kang hu kang hi aron rebeng ke klama tum phan neb lu bu baklang dak non an re ra tum ta labang so putha ke hokpet si alang kaning ji lo kam dak lem bu bang ke majok ka chini pu la pen thek prong pu Inang rata me jathan bang labang so sirarong hang piasang ki mo ki pura long abang ke high court ang da case labang so patha pi la so asang ti amohol ke Jamuna River number 7 lo lada ke ningkan pri pho prang da hai lo hada highest bid in do amen pu pelo hala bang ko ane atang ka thok lo aron ta ben sta milong lu de der lo ke lo mai sirarong hang pi si lo no lada klem bo madim lo ha so lang roi nang ji hok pe ki phur ke sta mela tung khadan lang phur rong lo he sta lada case do boila high court pe no anta judgment pi pela verdict avela sita mela dak bangai paklem long pop latam mang hung me ko son si paklem long pop lo case suli wo dim le la sila dake totally a government la pen a department me se corruption a holder me se corruption claim la dake la ke ne tum jong dak lo la da khang vek nang ji lang ke a court pen case do wo dim ke lang tu ing ton nang ji ke ko masik ke hai pone ke rem pone patini na prang pen non pa phur la pote judgment pp prang court phan Karbi Autonomous Council la pen department overtake del court phala tum lang prosi alang tu mani ha teng me sila dak bang claim del la pen ke judgment la tu masi pidelo je siraro ha puisi case ke hai lu bang ke la tu bang ha court pen pp prang tu bang inside da so si mandel non bang ke la hai aron re la hai judgment pp prang la pusone claim la pen ke kumama ja kong ke do phan kumama ning ka ching sam phan la pusona hu or ke pi bang ni tu ma song hen bang ke ding duglo Pinya Abirta lansi kangton lo kardom